Turmaste! 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 Emprego no TIC! Emprego no TIC! Emprego no TIC! SDC Youth Front KSA long live! SDC KNCA long live! Hello, iking pene damalam. Sai la penda don kahum ridam. Empreg ajone adon tin kahum ridam ha tak khep isi klemelo. Si nono bangke iking pene dam ke lake khep ligi choklol ke. Sedake non nak khep li bangke dak iking market pensi ceng pon itum. Odak no pa jujune ka mentu judine lake di tum ke puikhi. Sa amut piala bangke lake ilitum karbinglong la pente NC Hills arat inglong so arat akar I. Bharat kacheri lolong tok dak. Peneng pen ningkan phoke pra pho lo ke chok. Sidame alang litum han apa pleng tipe. Asi non he jong dame election prang same Himunto Bisu Sharma kah alang li office pe namasi election philo bonte Otorma state mate tuning forum for hill Otorma state la pende SDC KSA ben kaching wai a bank July 11 a bank chingwai chunang Otorma state phan puthak la pende tapir gautan alang li tok ang pen ituman peneng pen ningkan kre plia prang kaninje Rasna Singh peneng pen ningkan kre pho prang kaninje lahai kadoi pangrum pet pen binia bangke Assam Assembly long session ke cheng Himunto Bisu Sharma second terms government pi pen ke cheng lo lasi pini pen association bangke ilutum bang trok MLA do Dima Sao pen karbing long pen bang trok do bang trok sitame kaninje dun chora bang kalidering